Idemo svi! Idemo jako! Stop! Stop! Sama će ona izaći. Narodi, sad nam dolazi najopasniji, najduži buk na rijeci Tar, dug je oko nekih 100-150 metara. Buk se zove bor, ali dobije naziv po ovim crnim borovima gore po stijenama što raste, što vidite. Znači ovdje je maksimalno ozbiljnost. Idemo svi! Ajmo jako, jako! Idemo brže svi! Veselimo! Idemo jako, jako! Samo desna strana, samo desno! Idemo svi! Stop! Stop! Idemo svi! Stop! Svi! Stop, stop, stop! Idemo svi! Svi, jako! Ajmo jako, jako, brže! Samo desna! Svi, svi jako, svi! Ajmo! Samo desna! Ajmo svi jako! Stop, stop!
Ovaj buk nazivamo ćelije. Veoma je opasan, vidite gdje se nalazi. I nanosi, sva matica nanosi u desnu obalu, pod onu stijenu. 2013. godine, u sred leta je poginuo jedan momak tu. Zeznuto je, sva matica vuče pod stijenu. On je bio bez prška i bez kacige, udario je glavom od stijenu i... Sljedeći buk ovaj što nam dolazi zove se mladički buk. Idemo svi! Stop! Ne, Crnogorac. Crnogorac je tu poginuo. I jedna Litvanka isto. A ta Litvanka je gore na najvećem buku. Bila je baš ogromna voda. Idemo naprijed, svi. Bude veća duplo. Ova stijena zna biti po pola metra samo. Na koji mjesec najviše? To je april. Ali kako koje godine, sve zavisi od zime, da. Idemo jako, svi. Ajmo jače. Stop! Sljedeći Vuk Vjernevići. Svi naprijed! Ajmo jako, svi! Idemo jako, jako! Stop! Idemo samo lijeva strana. Samo lijeva. Stop. Hvala.